Kinayalam ke Nyotrap National Youth Front Northern Region Menta Kasngi Kashitari Unailor Aja Arpo Kelapenmi ya Kejingmaham Kebating Persya Ikitu Kibashalani Kimasi Barkisnyang Kiblawandra Anashabar Kejela Klam de Yo Ekanogo Kot Jing Penchisha Halor Koi Kakya Jongkini Kimrat Lingba Katrat Veterinary Jong Kejela Kani kajing maham kelalong hadian kajing penbena kubor halor kajing khepang ani kajing mi jong kajing pang beper keblak khata iki masih berkisnyang kamtam hakikat tu kani teli ki district jong kejala Assam hakabadang shen kisnyang kilangat jingpang kum ke African swine fever barki masih pat kilangat hakajing pang lumpy skin lani kajing mi khnyang hakamet jong kimrat hakajakran bagla patai kubor ba Marcus Martin kumu president ke HNYF Northern Region ula pensyai bakajala meglaya kadeka wedi kijala kababon bah kinong bam do masih Bado snyang berkumta kinong oddo lani kinong shalan masi berkinong shalan snyang gide berlong ki pikir bah haba ki wanra ikini kimrat na shabar ka jala khamtam na Kamrup district jong ka jala Assam kabade ka wei ni ki district ka brashakta kani ka jingpang hapreng kimrat Tentu je kinong oddo jong ka district khamtam pori boy bon jong ka jala bakin kiar na ki wanra snyang ramar na ko jala Assam te bahasa kau itu kemana tanpa sediam, kemudian lagi hari ini di sosial media kita menhasilkan, waktu masih itu keliru simpang berkala. Kata aja kita itu di distrik kemudian tahap apa asal. Kata kita gue kita highlight di distrik, berkawai kita ngaklet itu gue ke distrik ke Anur Kasya distrik. Berkawai ketika distrik kebaikan bahabat ka Wiboy distrik berkejelang sih kata ketika Kamrup distrik. Terima kata ni kinong bagdo, ngidon ni kacing sir balese kumbulong muda kijingrung kijingbi jong kisniang kimasi hadu kisiaro kalong balailan. Nah kalian ke surga kabadi pek yang kau kaya jong kimera kata ka veterinary ngim lah apa ba kalak bencek kalak betai ya ka jipentikna bagi ni kimar di burung cha kejelang jadi nadu masih nadu sniang nadu sia bagi lo di bebet bagi ba kena kita semua kalian betul cuma ya kan tentu ya kesoka bahkan akan simpia banbu ya di dokter veterinary bagi cek ini ki sniang masih kisiar ban le ya screening bagi donne ya ke jimbang hatu ka bit ne banora ka jelang ini lada ka sorkar kamla bangle ya kata na kalian ka sen kinsabu hi da gejong gipro ban cek ya kan namar kumpulong na piri ngimbong ya kisnian ka kutang hapo megalya radang lishaw na po asap baboni ki babam ki deki nom megalya te yang masih buat ladang ni yang keren, masih ubaki supply napo kenapa na Assam babon hi ka tenat babon sini nagalian demi keseng menjual bangiyo ya fitness certificate kebagian nagalian fitness ni kami ke bakut tak ko media re kini itu kalau di Bangladesh tak ada gue ke bangi ni keren kum keseng gidon di Sofia kenapa kita sebut apa Nima ban kiari kum kene ke Jepang ban kiari kum kene ka Ujungwanja di Merah tiba ni bang berbang ngadu kasiar kasnya ke masih tekinong supply masih lu babon ini kibru tiba latim anang kile kibru tiba adon laka union kim dei ban le persya ya ka mon lai lu jumpa balada kinong ba kajing kai sniang kai masih di siar ki golong batang kamon ba ladai ba kai pateng ki rek berkat nang bang ba kata ka di ba ladangila barang kami ka kubor nang nesikmat ba kendon ka jipang siar ba thamtam ki masih ba sniang nagale seng kan hang besbak kenusha ba kenrum kin dang la ba perung sana ke celak Nagalang kaseng kala kerpat rui ki bor sarkar khamtam katanat veterinary bakin pej ngor bha halor kani ke jingshalan ye kimrat nakawei ke jalla khamtam man khami banya ashwa hashwa ban penrung ye kini kimrat chapo kani ke jalla
Kaseng kala kentho juru bagi dan kinong shalan masih ki badai ban khmi bnya ba ka koi ka khia jong ki masih Henry ki shalan pin ban cha Bangladesh kat bai ki masih ki ba ompar khmi bnya par ki shalan hapo ka jala Meghalaya halor kani kaseng shen kan salum ru ikinong addo ka Riboy district ban ya mirjing mud da ka bati kana bunsin hi ngisai lap ba ki masih ki bawan naga kenapara na jelasan bunsin hi lada de ke ba fit kabang itu yo ban checking ru na kalian kesen ni iba kidon di jintho ko biang naka video na kalian ka video ni department kini masih lada kila long fit bang gimbam mangi ngimjio bang namat balai direct kene ka yakini masih bunsin lada long lale check up naka kalian ka video ni department kijung le tha bai direct cha Bangladesh kataro nei woi baktai Kimasi kiba one illegal kiba mdon kini kino kijing thok na kalian ka veterinary hospital department darun mai tahun nompo kata karon jima bat ni penram ya ka tena veterinary bangi penram ro ingin supply ya umar bobi ban kipa sabang la bat ya umar bombe ban bam kipa hapo ka area ni kata kalian kiba seng ka bat salong ban ni kudu ipi ban kran lo kene ban shen ya kinong odo hapo riboy hapo nombo ngin sakot ban ya mirjimut shen hi hakine ki tayo bamta khnang ba nginang la ban penbai ya kene ga jima ka ba itrem ka ba ngi lembaga sosial media bagi masih kisniang mentah genang jur ki jipa